Voine marchini somni kumsang ni somni pali nilai ni ani a in zawai in chi baile vekule pickup che swala naute boral nimin tlaidar lyric ma deu khan kholai lung serchip district bula pickup ache swala naute kumlatling lo aboral kholai lunga tanga zalen thu dondanin pickup MZ01 EU 0201 hi thinglian serchip district atanga aizol pan nia shiatani a mi pasari chuangin vo in tlaidar lyric ma deu khan kholai lungbula a break a fela kongsira alet Vandoi de toka boral naute hi anolal ngak moin apoma alau thongin motora tangin na fapazwan chwa puya Vandoi ne hi antok zuya amuna naute hi boralin naute nu po hian hliam tuarin serchip damdoin pan pui ani a adin muna thavak launia thudon ani pickup brake fail hi kong thanga tlan liam lovin kongsira aleta passenger dang hliam nalutuk tuar anom launia thudon ni in Vandoi na tok te hi kholai lunga tanga thok chuak mitlom ngai ten anbo isoma lirthei po hi hun fel to ani MCS officerin ainon veng khotlang mu sit wangin anlung oi lo hle karma sa thil khleng chungchanga nimin khan ainon veng khotlang roi tu ten MCS officer po Daniel Sailo laka anlung oi lo thu thu chwa siamin an tar langa po Daniel Sailo hian zo nuam police outpost a FIR alo thelut bok po Daniel Sailo hi pulal Sailova Sailo fapani in ainon venga hian ni kum August thavel khan inding salin an chung kwain an khosani in ainon veng local council chairman chuan asoya March ni sompli zana an kot an leina leivung chu apai na munra man nilawa an pai chungchanga thil omdan wazot fia turin YM section try tu te an valenga po Daniel hi lo muto in an puina lo dong songa ni sompanga tlailama po Daniel hian section try tu te hi anina kalchilin darkar khat chunga ngai da mandi lo chuan FIR thelua awzuita ni sompanga zana LC lamle YM try tu te chu po Daniel te na hian thilomzia soipui turin an lengala po Daniel hian khutlang try tu te hi chapole musit takin lo dong songa ainon venga musit thole enga ma ngai lo thu te soin ainon venga phuma du lo thu te chenatla ka ngai lo thu te soin chenatla ka angai lo thu te soin tongkam chia chi sang sangin khotlang roi tu te lo tong khuma ni som paruk jingkara zonuam police outpost a YM roi tu te laka hian FIR a thelu zuya hetiang ani wang hian all NGO chuan thu chwa siamin pu Daniel Sailo hi ainon veng mi puite chuan khotlanga chen ho puitla ka an ngai bik lawa anundan enin chen om khoveng upale chaklo no naute tan po ahim tok lawa an ngaya ainon veng khwale tuya an pomlo thule an mi le sa an ngai lo thu an thu chwa chuan an tarlang ainon veng local council chairman puzote chuan thil omdan soipui po aharsa a kan LC member pakhat te phei kha chu kumsom sari chuang toni a chungte po chwa za der ei chuang lo te kha dik lo ni ti in pudaniala che dan chungchang hi asoye ainon veng hian engangin nge ma anlak zel don anla soi theilawa YMA roi tu telaka FIR a thelu chan kan ngai to hian defamation case po kan file zui lawang te asoi theilawa tin mi puin du taka an thlantlin te kan ni a danang taka kan huam chung en kole von hi kan na ni thlantlin kan ni na po za dir na nei mi alawa sarkar official zok kan chunga ache dan hi alungoi thlak lawa kan tan po mi pui an za om velu lai deu ani eti in puzote chuan a soye Pudania hi ain siam thatlo chuan ainon venga aum lo hnuemo Mizoram hundanga sarkar na athole zel huna po awa omna mi pui boken an tor le don in langa chutianga thenjui zel lo na na ma kan lak ve chungai ni na lang khotlang mi pui laka po hetianga ache duni chuan anhoi na thokte laka engtiangin nge awmang ti ti thlengin min ngai to tira Pudania le ti chung hi tong trai pui po an ngai khop mai ti ina soibok poi khoi tu meichia anile zel poi antile zual Mizoram State Commission for Women chuan thu chwa siamin Vilal Mingthangi wife of Zothan Moya Tuikwal South March ni som pasari kumsang ni somni palia ama dorbung roda na kudam chunga rong taka thani chu poyanti thon tar langa poi khoi tu meichia ni le zel chu poi anti le zual Pivilal Mingthangin akalsan apasale afanau te torn chu Mizoram State Commission for Women chuan ator puya pathian thlamuan na le ompoina lo change se ti chu an tong trai na ani thon tar lang Home Minister le police ten rang taka mala a poi khoi tu man ani chu fak omanti nan chuanga tol thatu hi aphu tok shemna pek ani theinan chaktaka mala zel turin an beisaya tu nuwa hetiang thil hi thleng to lo se ti chu an du dan ani thon tar lang bok
mizo no pang chuanom Guinness World Record ta alan thei be se wa nei thanga mizo mi panau pang chuanom Samuel albiak lua kum som pakhat hi po ms dong zwalale PC zonun sangi te fani chuni in tona hian Presbyterian English School site wala Paul Rukazirmeka an chung kwa in site wal veng la ya an cheng Samuel hian adventure sport lam hi atui pui hlea kumriat mi ani in mom rang khama alo wai to ni March ni kwa kumsang ni somni pali khan pi zai than moi Edward te zai than moi shwaina hnuaya paragliding zir turin lengpui airport atangin beer building Himachal Pradesh an pana tluang takin beer building an thlenga March ni som kumsang ni somni pali atangin training lachanin atum khatnan March ni som paruk Saturday khan tluang taka thlokin tluang le thatakin atumani beer building he Khovela paragliding ti na mun sang ber do tule Asia asang berani a Samuel hi naktu ka athlok lenga tluang taka thlo thei chuan P207 paragliding pilot certificate adong thei to donani Samuel hi India rama paragliding pilot license nei no pangber ani thei don ta ni in ama shwai to pi zai than moi chuan soya Mizoram Paragliding Association MPGA shwai to te chuan Samuel hi Guinness World Record lama tilan ani theina nan buai pui meka hemi chungchang hi soin pi zai than moi chuan tona Guinness World Record ta paragliding pilot no pangber record om meki kumsom pani ania Samuel hi kumsom pakhat chawlani a Guinness World Record ta mizo no pangalan ngei thei kan be sei tlatani ati mizo no pang hetiang rual lekin paragliding hun rei leute chunga zirthiama thataka thopui thei hi namdang ho point anlom hle ni Samuel kan chuangin kan lompui emema akal zel na tura du sakna kan hlane Israel Hamas in dona Gaza Strip marlama Israel Defense Force te chuan Al Sifa Hospital Borvela beina lian tham takan nia helai muna hian Hamas senior member pakhat thin Palestine mi somria chuangman an ni bok he beina hian tual chunga dole tu pol pali te chuan IDF ten na taka belet ve in IDF sipai pakhat chawin hniam tor thu tarlan ani IDF te chuan helai mun hi Hamas ho tu ten poi khoina siam na tura ruwa manna an rel na mun ti in apu sak ani West Bank lama in beina le in man labang theilovin mi man po sang sari zanga lai anom to ni Lebanon ramri lama Hezbollah le IDF te la in kapton zelin mun chen khata air defense siren te po ti rik an ni hlom Iraka Iran thlop tu pol ti chuan UAV mangin Golan Heights lam an ka thutar langin beina wanga thilpua ke ro engma umlo thung Red Sea changa ka chwa thil eilat marlama tlain ansarala ti chuan an ka chwa ani thon tar langlo Yemen a hothi ho thunun narambial lama coalition air force te chuan micheng bitna mun pania air strike an neile Yemen foreign ministry chuan an armed force ten beina siama operation an nei thin te chu Israel in Gaza beina ti top ma chuan alakal zelang ti inatar lang Syria air defense te chuan Damascus borvela beina thleng te chu an lo chulet ve hle Myanmar chanchin thar lor khom ngai thak chhun zomang Makoi regiona so township a chuan junta sipai pani ral thuam ne number 3 Gango district PDF a anin pe ni sompanga March thla khan number 19 Pakoku district PDF chuan an sipai training bulpui bet sompali an zau Pathiani jing khan tanin tari region a Erwadi region le Bagu region atanga NUG Central Committee on the Interim Public Administration le Township People Administration te chu meeting an nei ni sang khat somriat pakwa chung nor huai hot ani angin Sagain regiona Salin Chile in Mabin te inzom khomin thole ni khan twal chung khopa khata sipai dictatorship ando dal thuan soi in Mabin township a chuan thole ni khan let's never get back in this revolution ti mingpuin sipai dictatorship do dal na kong anzo Kali township khothlang lama Pathiani chonhu khan revolution force ten mundanga ral tlante anchan chwa lain junta sipai te chuan ron mangin anbeya chuwang chuan me cheno pang kumlimi le PDF member pakhat chuan annun na anchan ta ani Salinchi township a chuan combined relia military service law diklo siam chu dulo nan lantir thole ni khan Dibein township people's administration chuan ground na until ti zongjong thalak record anti chuak Pathiani khan Mandalay region na om revolution force sompani chuan junta military service local puitura puitu te chu an entharing ti inan vo khan
Mandalay region na Tuchi township a zirtop ni chanu khan Naberthar village beitu junta sipai te chu drone mangin bei an ni thokan lak nei na tarlan dan chuan junta police pakhat athi ani Makui region a chuan junta sipai pakhat chural thuam nen zirtop ni khan pakoku PDF a ain pe a thokan lak nei na tarlan dan chuan loman MMK noi somnga adongani yasa chuwa chuan thole ni jing khan khopui chunga bompua ka oma thokan lak nei na tarlan dan chuan junta sipai ti hian ral thuam rit tak tak an ka bok Baguri Jana Minhla township a chuan junta sipai ti chuan ninga chungze thlo the na mangin an beya March ni som pathuma tang khan an bei chanani thokan lak nei na tarlan danin Haizu village a inza somle wantlang inte a chia ani Chin State Mindat township a chuan junta sipai ti chuan March ni som panga tanga ni som pasari chung khan number 3 area aerial bombing an neya thokan lak nei na tarlan dan chuan nu pakhat le afa kumruk mi chuan nun na an charani heba ka hian mi palin hliaman tuar bok RCSS chair soidanin nation wide ceasefire agreement NCS yak turam pasari te chuan March ni som pasari tanga ni som poko chungin anma ni bial chunga administration na an thok tan donani current state a chuan current National Liberation Army le PDF Paul in zom khom chuan March ni som pakhat khan Mayawadi Bula Falu village a junta army camp chu bein an thununta ani Moon State a Thanphu Zayat le current state a Kyarlin Seichi township a New Mon State Party Against Dictatorship a KNLA le PDF te chuan March ni som panga khan sipai be pui thak na an nei donani Arakan Army chuan Pathiani Khan Rakhai State Sitway CTT lo chu Sitway district pumpui chu an thunun theita ani Rakhai State Yathai Tong township a chuan Pathiani Khan AA chuan junta camp pathum chu an thunun ta a chumin huwa chuan khopui chu an thunun fam kim ta ni thudon danin tun thlengin khopakwa an lato ani Kachin State Puto township a chuan Kolanphu militia member pakhatral thuam kengin thole ni jing khan local PDF a ain pe Kachin State Mumak township a Pathiani Ringot Khan Revolutionary Force te chuan junta camp paruk an thunun Kachin State a chuan Kachin Independence Army kai shwai pol pakhat chuan March ni sari tangkhan junta camp te hi an be chana ton thlengin camp somthum chuang an la to a junta sipai zathum chuang nung chungin an man to bok Tholeni Khan Southern Sun State SSRY chuan junta military service lo mangtu telaka malangna thatak an nei tur thuan puang Pathiani Khan Kareni Moibi Peku Operation Zone chuan 1111 Operation kai noi indona na satak nein nongu banmok le nan phomua leile tuya lirthei manglo turin mipuite an ngen zirtomni Khan CDF hakha chuan Chin State a thomnupa ngai hachunga junta informer pani anman Pathiani Khan junta roi to senior general min online chuan afapa ong pi sunen bagua kumsang kha chuang mi chaipin naira yastupa nena umbrella anlan junta industry minister chuan to chung cotton siam chwa chu za somthum pathum chawni tho soya chu wangin cotton siam na factory tamzo kalpui anga yani zirtomni Khan sipai junta thlop union solidarity and development party telin political party somni pali chuan thu chwa siamin in thlanna zalen ne fil fai tak nei theina tura chiana thlen thei thil engpo chu andem thuan soi junta Ministry of Planning and Finance tarlandanin custom clearance hi March ni somni pania tangin tachile gram ribiala MSCCS nenti aniang rampuma sipai junta le local administrator te chuan military service law chan na mangin poisa an phut yangon hi pangrota chuan sipai polin bankaran siambela ven himna po anti khau hle Mandalay changa an chwa donin sipai junta chuan tunhaya thalai te hi khauzokin anen fia ani Ayerwadi region a chuan township zongsonga sipai na thok tetan lots manga than ani to a March thakar thumna changkhan ani Pathiani le Imrini Khan junta sipai te chuan Rakhai State Pukto township le Minbia township a mortar an kapa bom antipuak bok thudon danin civil mi somni pathumin nunna anchana midang somparia chuan hliaman tuar bok junta sipai te chuan na setakin ven himna neima se AA chuan ya thai tong chu an la theita ni thukan lang nei na tarlan dan chuan
tual chung khopui zinga achan vevel chu an kuta anom to a sipai junta hian Rakhine State pumpui deuh tho chu an tha thlam thuai angai mai thei MRB Champhai branch CBI in an suidon Mizoram lok aikta chuan Mizoram Rural Bank Champhai brancha summanga inbumna omni in complaint andonga Central Bureau of Investigation CBI chuiturin thutlukna ansiamani Champhai MRB branch chungchanga hian lok aikta chuan komin February ninga khan complaint andonga anzir chian nuwa CBI in preliminary inquiry ti setin an rela CBI nena hian February ni sompanga khan preliminary inquiry ti turati nan thon toni CBI in preliminary inquiry report an thelu huna lok aikta hian thubai kalpui zel dan tora thutlukna an siam donani lok aikta in complaint an don danin Mizoram Rural Bank Champhai branch a hian summanga inbumna oma he inbumna sumchivel hi cheng nuai sangni za somruk pakhatani he thubwa hi kumsangni somni pahnia irchuak ni in he inbumna in namnoi te hian Champhai le a chevel ba ka na lan tlang dunglama chungko engamo zata mi te chubumin self help group dinna sarkar lai puin loan thami KCC loan bank kal tlangina pichuak dona cheng noi khat sing ruk an changanga kutha manza zela cheng somni cheng singli an hlo veang tin an thlema heng an poisa puk te hi an mu main Mizoram Rural Bank atangin loan bachina an don wangin hemi chungchanga hian Champhai police station a FIR thelu aloni toni hein bumna thila in nam noya pu mi pali te PS Zatwanga Tuang Zapawa Paulam Thangle Jacob Thanglian chi na ti chu Champhai police station an man to a heti hunlaya Mizoram Rural Bank Champhai branch manager le officer pakhat chu an na tanga chol lailok ti ran lo ni to boka hein bumna hian chung ko sang khajani somnga vel mingin lon hi puk nia shiatani khati zongkha tun chumata na kanon ti chwale theite choni e